Ćao svima, danas nastavljamo serijal Minecraft Skyhouse preživljavanje koje smo započeli. U prethodnoj epizodi smo napravili ovaj generator za kamen koji radi, naravno. Neka bude ovdje. I am believing. I sada ćemo vodu iz ovoga da uzmemo i da je sipamo ovdje. I vodu iz ovoga ćemo da uzmemo, da je sipamo ovdje. I evo ga, samo sa sredine uzimamo. I to smo sve lepo radili. I samo ćemo još sad da uradimo da zatvarimo ovaj ovdje prolaz, da ne može da nam dolaze neki zombie creeperi. That tonight's gonna be the big fight. That tonight's gonna be the big fight. That tonight's gonna be the big, big fight. Believing. That tonight's gonna be the big fight. That tonight's gonna be the big fight. That tonight's gonna be the big, big fight. Believing. Tako, ja mislim da bi ovo trebalo biti dovoljno. I mi ovo lepo stvarimo. Ovako, dovoljno je. Sad još samo da ova vrata uzmemo. Dobre, stvarimo i ovaj dio. Stavimo vrata. To je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. I to je to.